اف 15 روژن روژنامه‌وان بارزان فرمان لروج آوای کردستان گرتیه حتی نهاجی چارەنویسە وی ندیاره و کەسێک تشتێکی لەسەر نزانه. سازین پاراستنا مافین روژنامه‌وانان هم لروج آوای کردستان وکه سندیکای روژنامه‌وان کردستان سوری تورا روژنامه‌وان کرد سوری و گلک سازی دن یه ناودولتی دخوازن دزدوترین دم ده بارزان فرمان به آزاد کرد. بری نها یکیتیا را گاندن آزاد جی داخوازا دیار کرنا چارەنویسە بارزان فرمان کربو که یکیتیا را گاندن آزاد جه آلی ریوبری خسر بخواه هاتبو آوا کرن. بارزان فرمان روژا دوی و مها حشتان جه آلی هزک ریوبری خسر و لقامشلو هاتبو گرتن لی حتی نها کسک نابیجک و اول جمعه. کیلومتران دوری باجار رمیلانه ام لناوا زوی نفته یک راتشوکنه. 15 روز به سرگرتن روزنامه‌وان بارزان فرمان را در باسبن جالی هزک ریوبری خسر و لباجار قامشلو رجاوای کردستانی. لهین تداخلیانی جالی ریوبری خسر و هزین اولکاری و نهاتیه داین. سازین بروانی لمافین روزنامه‌وانن لروجاوای کردستان دیگن نیگرانن درباره گرتنا بارزان فرمان. ام دخوازن دیار بی روشا هفکاری ما برزان و جبلی ویدیجی که لی حیا وکذی کلی که نهات یادگار کرن که او رواندی که بریا ام بهرینا گو او آلین برپرس دبر یعنی آسایشا روج آوای کردستان دب تایبتی هزا آسایشا و یندن کاربن لروشا کاک برزان بپرسن و تشتکی دیار بکن. خلق جدوه مترسینه دنکو او دیالوگ برو ریکفتنه که ماینده دناوا هر دو آلیان دن نچه روز 8 مهی یکیتیا راگهاندن آزاد کو جالی ریوبری خسر و هاتیه آوا کرن داخلیانیک لسر رواندن روزنامه‌وان بارزان فرمان بلاف کربو و تیدا گوت بو. زانیاری بلاف بونا کو سه کسین روگرتی یک جوان چکدار بو بارزان رواندنه. امج روجا یکم یا رواندن بارزان فرمان و پرسه لگل آلین پیوندیدار دشوپینن. اما ترسیا خویا درباره چارەنووسا بارزان فرمان را پار و دکن هیویدارن دزوترین دم دا چارەنووسا وی دیار ببه. نقیب ساندیکه روزنامه‌وان کردستان سوریه جی داخواز آزاد کردن بارزان فرمان دکه و دبیجه ده چند سالین بوری دا چندین اندام وان به سوج هاتنه گرتن. و تجربه ما في اداره هذا تجربه كي يقولوا يعني نخوشه قال لك هبالي ما هاتنا قرتن باصاري بهورين دا حتى نها تين قرتن ام وكا سنديكا رمضان كردستان سوريا ام قرتنا هبالي خوا بارزان فرمان ام شرمزار دكن وام آلين بيوانديدار دخوازن بزو بقاربن زختكي بكن سربي ادارها حتى برزان بيتا يعني رزقار كرنج زنداني. بارزان فرمان روجا دوی و مهل لباجار قامشلو جالی هزک ریوبری خسر و هاتیه گرتن حتی نها بفرمی لگرتن بارزان فرمان مکرنه هاتنه و جهن ویجی اشکره نکرنه. جه واشنطن شریف منصور برپرس پروگرام روجلات ناوین ل سی پی جی کمیته پاراستنا روزنامه‌وانانه لگل منه برز منصور بخیر هاتی حزکم دست که بزنم چه آگاهی و این داویه لسر گرتن یعنی رواندن روزنامه‌وان بارزان هنه؟ للأسف لم يصلنا أي ردود عندما خاطبنا السلطات المحلية في قادسي بما فيها سلطات العسايش وأجهزة المخابرات التابعة معها ونظل على مطالبنا منذ البداية بالإفراج عنه ونرى قبل أي وقت مضى لابد أن تصدر هذه السلطات الأمر بالإفراج عنه. أو دسالاتين إيه ديفاكتو إيه الودر عنه تزانيارين دانما براسي جو لسر بزان فرمان. چمال يعني واتشجوان خواستو وان سبب چیه که برسوا وان ندان یعنی و داخوازا چکر جه اداره ذاتی جه ریوبری خسر و چه گوت بو و خواسته بو اون چه بزانه بن؟
لماذا الاستمرار مجوان في برسي ما قلتيش بوش ملاحقة حتى انا برزان هاتي قلتلو ابد شو نقول جبنا بروجنا مفانا جمر زلال نكر حتى انا خست جمر ويك زلال بكن هذه ليست المرة الأولى افنجر كم يجي جوفان روجنا مفانا عند جرنجي او بردوام قرتنا بالروجنا مفانا عنده وغيرها يتنافى مع أي اف تشتي دكن براسي تجي همو برنسيبين روجنا ماغرينا حول تعامل هذه السلطات وتالي كاريك وان لقال منينا داكو ام بناس بكن جو چارني في سابان روجنا مفانا شي اف جرنا اف روجنا مفانا جو ان قرتنا مختلف عن بقية براسي اوانا جدان جهمو او برز شريف منصور نه هون دزانن چارنویسا قدر برزان فرمان چیه نه مالباتا وی دزانه نه هوالین وی دزانن وکر رکسنه که ناف دولتی یا پارستنا مافین روزنامه‌وانان سی پی جی رکسنه که گلکی مزنه یعنی کمیته که گلکی مزنه ولا نيويورك هنا بيوندين وين ناف دولتي هنا هون دكارن شبكن جبو كنت بكيماني يان برزان فرمان ورا بردان يان جي تشتكل سروي ورا زاني هوني شبكن بالفعل براسي جي معظم حالات الاعتقال براسي افتشتي جو اب هجمار رجمبان جو عتن قرتن قال لك زيد ابونا احتجاز لهذا وبراسي اف قرتنا جو في داويد جي زيد ابونا جو اليه ريفبريا خسرفه براستي ام ناسكن بودا خوازن خاي بونا بازاد كرنا وان رجمبان وام بردوام جي بيوندين خدا جو واشنطن قال ريفبريا خسر داكو ام شارنفيسا فان روم جمبان الناس بكن حلفاء او جي هاف بيمان امريكاين او انا هاف بيمان دا جوزان ياريان بدن ما وزلال بكن بوش وان اف رونجوان قرتنا دفي قال لك فرماندارو سركردين اي نافشين اي امريكا اي اوروبا اللي بدر هني نتمنى ان ام بهيفيدارن ام قالوان بيجهجن راستيه كي ام هيفيدار او وان فان روجنبوان ازاد بكن بزو او بفكرن باكا سكارين خا هون دزانن روشا روجنبوانا لكردستان السوري تشاوايا هون آگادارن طبعا براسي دما داويد ما ايضا ام قال لك اقدر لسر روشا قول بريا خسر براستي براسي قال لك هجمانك زيدا هاتي قرتن دما برد قول علي دا سلطه خوجي هيبه الصحافه لا ريقو اوانا برنسيب روجن بقريه ويعني شاف ديري ناكن القلوي وبراسي جي آزادية وان قال لك كم دوي درباري ده لدينا تطلعات أكثر قال لك أما بيش بيني تكرجو قال لك أوانا شاف ديريا روجنبوانا بكنوا باراستني بكنوا آزادية دربريني هبل ويدري ورونجنبوان باش تفبقرن لبراسيجي آزادي النين لويدري جالية ريفبر خسيرف وجالية وبراسي الهرمة كردستان جي أبيك شيء ببو أبراسي تمزجينية نادمرو جو جيانا آروج نماغرية الودر هاني باش ببه وجدا به جهمو نفشين ديتر جسوريا قالك سپاس شريف منصور بر پرسي پروگرام روجلات ناوين لركستنا سي بي جي ج امريكا ج باجار نيويورك ميواني بباي